Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên diaspora, evar baş hemû kesên niha li çarpelmedya temaşa dikin. Hûn bi xêr û xweşî hatin bernameya dengê diaspora. Rêzdaran biburin me 2 deqa piçekî ji warê teknîkî me bi derengî bername xwe dest pê kir. Em îro bi hevdûrê diherin Yunanistanê em hunermendekî Kurdistanî dikin mêvanê bernameya dengê diasporayê. Rêzdaran ez ê danasîna mêvanê xwe yê îşev bi çend rêzikên nivîskarekî Kurd ku di rojnameya Rûpela Nû de li ser danasîna mêvanê me û hunera wî nivîsî bû dest pê bikim. Wiha dibêje min xortek nas kir awirtûj, zîrek, xwedîhest û raman û efrîner. Pênûsa wî, ramanên wî û temenê wî di xizmeta Kurd û Kurdistanê de. Xeta wî, awaza wî, rengê wî dengê Kurd û Kurdistanê bû. Bi dehan salan hunera xwe, germahiya xwe, zîrektiya xwe xistibû xizmeta milletê xwe. Bi hunermendî rewşa milletê xwe, çand û awaza milletê xwe digiyan Yunaniyan û digihîne dost û dilxwazên Kurd û Kurdistanê. Wek hunermendekî riya avê vedike û di xizmeta Kurdistanê de dengê Kurd û Kurdistanê digihîne cîhanê. Bi dehan çalakiyên hunerî serkeftî di eywan û salonên hunerî de pêk aniye û xizmeta Kurd û Yunanistanê li dar xistiye û di dilê hunermendên wî welatî de germahiyek ji bona Kurd û Kurdistanê ava kiriye. Ev hunermend, ressam û wênesazê Kurd Hêja Serhat Bapîr e û ev rêzikên ku min gotin jî yê nivîskarê me Şêxmûs Özzengîn e. Em xêrhatina mêvanê xwe Rêzdar Serhat Bapîr bikin. Tu bi xêr û xweşî hatî bernameya dengê diaspora. Gelek spas, navxêrê rabin. Hêvîdarim ku ez karibim layıqê nîvê van gotinên kekê Şêxmûs bibin. Gelek spas wî wî jî. Belê, spas ji bo te jî. Rêzdar Serhat Bapîr, ez bawerim berî 16 salan bû ez bi dîmenê wêneyê kabrek te mütenas kir. Nexşeya Kurdistanê bi kulîlkan bû. Vî wêneyê tenas kir wek hunermend wênesazekî Kurdistanî. Em dixwazin hinekî te nas bikin. Serhat Bapîr kiye, ji ku ye bi Kurdî hinekî xwe me bide nasîn. Ez di sala 1964 dar gor qeyda nüfusê li Tetwanê hatime dinyayê li Bakurê Kurdistanê. Zarokatiya min li Farqînê û Tetwanê derbasî ye. Piştî her duan sala da em yani salên hefteyan da beşlarê xebatên polîtîk ji bo doza Kurdistanê bûn. Di sala 1983 da serê min bi cuntê re ket belayê û ez mecbûr mam ji Kurdistanê derketim. Qasî sal û nîv ez çûm Tirkiyê li wir firar mam û paşiyê xwespat bextê Yunanistanê û li vir wek penaberekî polîtîk mam. Belê. Belê. Te gotî tu di bîstsaliya xwe de bûye firarê dewleta Tirkan û te wek penaberekî te niha jî gote xwe spartiye bextê Yunanistanê. Tu li wî welatî maye û te di zanîngehê de hunera şêvekariyê xwendiye. Tu dikarî hinekî behsa serpêhatiyên xwe bikî dema tu hat Yunanistanê? Belê. Weta ez hatim Yunanistanê ji xwe ew 10 sal bû cunta ketibû, cunta Yunanistanê ketibû. Ew kesên leşkerên ku cunta pêk anîbûn avêtbûn zindanê berevaciyê dewleta Tirkan. Li vê derê demokrasî hebû, Partiya Sosyalîst hatibû ser hukm.
باوکی گشتی سمپاتیک جبوی کرده هبو لوک دولت تو الکاریا پنبرا ندکر من انستیتویا کردیه پاریس بورسا فندنی ستاند مالا انستیتویا وابه انستیتویا کردیه پاریس وی دمی بورس دا فندکارین کردین هر چهار پارچین کردستانی گله کس بخیر انستیتوی بخیر بورسی بون دکتر بون مهندس بون درمانساز و یک دوانه ازم کوش بوم رسام الویدری دنابرا سالین 1987 نوت دویادا من بشر رسم خوند و هر وسا پیشی 10 سال دیجیه چوم دیسا دهمان زنگه هدا و جاری من بشر گرافیک هم خوند باشه ام ورن چیروکاته و نسازیه ام کنگی و چاوا ته خبردا دریایا ببینی یا ونسازیه چاوا هنرا رسم چیکرنه بالاتکشاند و او قابلیت هیچ زاروکانتی لباته هبو آنا و گلو ودمه الولات دمات الولات بو ترى سامين كرد هبون كو تسير لتقريبا بل دزاروكاتيا مدى قابلية البامن هبو يا راستي مالبات دا لبا برانيا خوش كبراي من اف قابليت هي خوش كيك من جي رسامة او جي وك من مامستي هنرية وحمو خوش كبراي من الديجي يعني براني رسمي باش çetkin, karın çekin. Şikayetiyem de kabiliyet hebu. Le min pişti ku ezat mleveri min ders akademiye kir, bavaki metodik min ders xabati kir. Le tatwani de şikayetiyem de yani ez bahsa vatas 10-12 sali bum u hinki mazın tırjı bum. Vatas politize bum. Yani ez kurdbuna fahsiyam wan salada. تطواني چند رسامين كرد هبون براستی دوانا مام انستیتوین ما مستفید فندکار بون و شخورا استودیو کی فکر بون کو تابلین دکانان شخورا چیت کرن یعنی وقتا دکانه کی بخشتا تابله کی شخورا بده چیت کرنه چون باوان برنگا چون سر تابله و سر جاما ناوی دکانا دنیستان او رسام حوالی نبون جمعه مازنتر بون لیبالی و دوزا کردیتی دابون و پیش استودیوان تابلوی وان هبون اف تابلوی یلماز گنی بون تابلوین گندین کردابون اوانا تاثیر من کرد اجوان هوالا هجی رسمتیا خواه دومینن یک جوانا یکی دلاور ایدو کرده کنها اوجی مامسته هنریه سلاوی خوشور جیرات شینم yani henkes hebun ku vi karet kirin dışarıda tatwani yewe demeda dema mirov bala xwe dide berhemên teyên resim wek materyal gelek materyalan dixebitînî وەکی رنگên birûn yên akrîlîk hebra çînî pastelên bidon rejî an jî komir pênûs û herwekî din her wiha tu gelek mijarên resimên xwe portre fîgurên mirovan dîmen natûr xweza mortre ango dîmenên tiştan û resiman realîst û abstrakt te çêkiriye hew qas materyal metod û temayên ji hev cuda çima te wiha li ber xwe berfireh kiriye zehmetiyan dernaxîne pêşiya te hinekî behs bike pir berfireh da akademî 5 sale xwendin wê de gelek tiştanîn dibe her wisa karê ressamtiyê yê hunermendiyê wêrektiyê dixwaze di wan wara da yanî divê mere biceribîne hîn bibe îmkanên ku van materyalan didin meriv vana piş bike û anagorê wî tiştî jî em bêjin berhemê xwe biafirîne
جبوی من نپرسکری که اویا بیشتر چیکه ده برهمان yani berhemin gelek şev cüda gelek varan da merkare bafrine bu min zahmeti der nefes her usa babetin berheman yani dedi portre hene dimen hay dimen fazay hene yine abstrak hene tişmişin di hene az berhati khabetim و evana demdemin yani vaktaki merev jbuy mehki dumeha merev hem tiştamjul dibe حتى درجة كي مالور سري تخابته و دبا حتى جيكي وباشي مالور كارب تكتي مجول ببا باش ماتريالات بكارتنا ايه هري زحمت و ايه هري راحت بالانسان چاهي ماتريالين ماتريال ام بيجن رنگي مرون زوزوان آبن يعني بمغازوان آبن اوانا هی امکان دل مرف کاره دی سال سری بخبته و بالی کی با باجو بری برهمه ام بیشم اقریلیک تافل مرد قدینه و زواجی دبم ام بیشم حبرات چینی دوی مرف هنکی بالداری بخبته جبر کو سر کاغذ چه دبه و وقتا مرف شاشتیا چه بکه ام بیشم هیدی مرد کاره سر راست بکه جبوی جیم بیشن دبی مربالا خبده بهنن من دکیم بیشن که هندک زانه کار شرطی خوشی ام بیشن برهما درینه. وكم دزانم كنت أكاديمية هنر جوان ده بشر رسم وجرافيكا خاندية وتقوت دبلوماجي هنا تبكت ما جاري رخناجي دكي هاي ما كم زيادة هنر رسم هاي لأف جرافيك شيء جداتي عندنا بين رسم وجرافيك عنده شنا هر وهذا ما كمرو بالا خد ده جرافيكان گرافیک که فرانده تکنیکن گلک جدا بکارانیه وک ماتریال تخته متال پلکسی گلاس و هر وکی دن تبکارانیه زحمتی انوار ماتریالا دکاره نکی بحث بکن بله گرافیک هر چقاس امبیجن دشبن رسم جی يعني اوجد نتيجه دا سر كاغدا كتاب تيتاب كرن و دشبن رسم لدراسي ده نرسمن يعني شو بشكل جداية هنر شبكارية يعني تشوا هيكل بشكل جداية هر بفي اواي امبيجن جرافيكسي بشكل جداية الجرافيك ده مرف بشي رسمي خواه ستر ماتريال كتير الجوارة بحثا جرافيكا هري حساب ممكن يا كل دارات تشكل دبی مرد رسمی سر داریش سر تخته کی چک باشی مرد به هن کیرا به هن جزانا مرد رسمی خواه جی والا قویره و رسمی خواه که مهرکی سر تخته دیله تدیه مهرین کو دامغا کو مرد کاغدات خواهد بوی اوای رسمی مرد دبه وک مهرکی باشی مرد به باگراغی نکی پچوک یه به کاوجوک پلاستیک مرف چکتک مرف حبرك تيبتيه بكاري مرف سر روی قالبی خیلی نوی قالب آنجی ماکه وصار جراتي بوتن ماتریالی هانی دی تی حبر کرد باشی مرف کاغدی خواه به حذف داتینه سری دوسینه داکو او رسمي اف جرافيكا كواتيم حبر كريم بمركبه دا دربات سر كاغد ببن جرافيك او تشتي كل سر دربات سر كاغد ببن اوان ايجا هنرمند جرافيك تشكر ايني جرافيكي كاره ديحب بيسحب تشخاص بقازه كاره چابكه و في اوي تيراج داتنه دبيجا يكش بيستا بيجا كو بيسحب تيراج بيسحب هر خاص تیراژ زیاده به هر خاص بیشتر قیمت گرافیکی تکبه خاص که تربه تیراژ هر خاص بهای همو برهمجی اورجینال یعنی گرافیک وک هنر وک
هنرا جبوی کسین کو کمتر خواهی امکان کمترن دواری آبوری دا جبوی کسین کو کمتر امتیازن جبوی وانه یعنی aynı berhemi karel ba den his kesahibe embejin herki resmin her resim karel ba tani yek kesi hebe jberku tani yek li grafik karel ziyadatir bin her usa duvarı materyala da meref kare ser metal çeke ser cama plastik plexiglas çeke ser plastika çeke çık kare be fikre kare ser bir çeke o lep dve parça çap yani dve yan desta anji buraya presa evji ku presa ki destaya dve ev tişti kul servi qalib servi makahane darbasi ser kağıt grafik evet. Bale. Geleki spas. Rezdar Serhat Vapir emwerin ser peşengeha teya mezin ku te salek beri pek ani. De daxuyaniya çapemeniye de xuya dike ku yek jimjara teya sereke kutub hunera xwe pemjur buye sinorin. Çima mijara sinor bala tekşand? Beli. Her çıkas emzanın ku Kurdistan hatiye perçekirin jî û em bêjin ev sunur welatê me perçekirine. Cara pêşî 2006 da wata ez piştî 24 sala ez vegeriya me karibûye çûma mala xwe ez vegeriya welatê xwe hingê mixweş ji bo seredanekî piçûk ez herim başûrê Kurdistanê jî û cara pêşî ez nêzîkê dixwebên Kurdistanê alî Cizîrê Slopiyan û pêvan min zanibû yani sunur Kurdistanê perçe dike tiştek bala min kişand kan serê çend kilometre carekî tabeleyê wan hebûn û tenî xwe têlin sunur perçekirine û zeriyên mayîn çandîne û ew kulê wan in serê çend kilometre carekî tabele min didît ku digot hudut namustur yani tuğup bêjin namus e îca ev ya gelek balkêşe yani felsefeya dewleta da dagirker jî nîşanî me dide çawa ku namusa wan yani ew tiştê ku pîroz spînin ser tinebûna me avakirine ser perçebûna welatê me anîne devleta xwe ser axa me ser zeviyê me ser tapya me avakirine ev ya tesîr mikir her çiqas duwarê teorî da min zanibû jî lê cara pêşî jiyana xwe da ez nêzîkê dixwebên Kurdistanê bûm paşê bi salan me dît û herî dawî jî 2014 da wata dîsa şerê Daişê çêbû îca dîsa 100,000 Kurd xwe li sunur qelibandin di welatê xwe da bûn penaber û ev êşa sunur û ya herî giring jî yani ji bo me Kurda tinebûna sunurên welatê me piskirêka serekeya me Kurda ye yani Kurd her çiqas em bêjin sunurên demografîkî yên dîrokî yê welatê me herin jî lêbelê sunur ev sunur resmiyetê da tunin Bakurê Kurdistanê wek petekî di dirêjayiya Tirkiye da xuya dike aha Tirkiye da û perçên dî jî aynî bi heman awayî li her sê dewletên dagirker da ev tinebûna sunurên me ji bo min duwarê hunerê da mijarekî bû ku min got serê bixebtim ev sunurên ku axa me perçe dikin ku ne sunurên me ne lê sunurên me yên ku ên karibe wek welat me biparêze melhember derva biparêze nebûna van sunura
جبو من بو مجاركي كويس سر سنورا بخبتم سر مجارات سپاس دوی پیشنگه ده ته و رخنگیر و دیروکوانا هنر خانم تالیا ستفانیدو و دجوینه که تایبت بحثا برهمین وی پیشنگه کریه خانم تالیا لسر برهمین ته چی دو گوت؟ بله پیشنگه پارچی بو پیشنگه که گلک مزم بو که من تابی هف 174 برهمی خواه من نشان دانوی داره دما کو پیشنگه هی بردوام دبو دومیا دیروکوانا هنری و رخنگره هنری خانم ثالیا ستفانیدو مجوینه کی جبوی هنر دوستا چکر تاوی وی و نوا پیشنگه دا و دست به که دا اوی آنالیز دا خواه شروعه خواه که سر بر همین کلو وربون مجار بالاویجی کشاند مجار سنورا تونه بونا سنورین کردستانی کوی کردا بپاریزه و اف سنورین کو کردا پرچت که کو بر همه دا خویاد کن کو وکی آستنگ درتین پیشه مرد رنگین برهمان ین تابلویان از فضل فر بیجم کو جنها پیوا ایجا گرافیک درتین یعنی دواره مبحث گرافیکا کر دیمن و مجار هنکی لحف نهاتن خمنینه جنها پیوا تماشوان گرافیکا دبینن یعنی وانا گرافیکین سر قالبا هاتنه چکرین و سر کاغت هاتنه چاپ کرین evet hani grafikin. Thalya Stefanidu van tiştago yani anegori pivanin hüneri şurovekir ditne faygo o her usa de eyvana dinedan peşenge de salonun mazında çiye bu eyvana dineda مجارك دي هبو كو ناوي ايش گردونيه و ميلاف قاسكني دبكم بحث وان تستاجي بكين او بورتري كنت وي بيشنگه دا هبون گلك بالاويك شانت اوي وك زيارتك وك تعافك تماشوان را گوت ورن ام حمو بهفرا هرن وان دیمنا وان پورترتا وان مروین کنه حقیل وان هاتنه کرن که خواه بدیمنی خواه لورن لی جالی زور دستا و آلی ظلمکارا و هاتنه کشتن هاتنه زندانی کرن ظلم لوان هاتنه کرن ام وک مروین آزاد ام دیداری وان مروانن کام هرن وان طواف کن تماشا وان روسا گوت او لایقین ویتشتینه وک زیارت ام ببینن و ام هرن وان طواف کن بله دواره تکنیکی ده از باورم دیمنه گرافیکی وقت بود حوالا از باورم بچکی تکنیکی پروبلم درکت لی ده همان پیشنگه ده تا بحثا ایشو گردونی کر برهمه کتب نوی ایشو گردونی هی برهمه تا 108 پورترین کردان پیکتی گلو تو دکاری جمعه بحث بکه بحثا وی برهمه خواه بکه دواره تکنیکی ده و هر وسا اف پورترین کنه و چما اف پورتره و اگر حواله تکنیکی جی کاربن وان پورتره نشان بدن سپاس دکن ایشو گردونی باشه لی جبر کو نه گرافیکا نشان ده ادبیم چیتر از دو گوتنی دیجیل سر گرافیکا بیجن حتی دیمن دکتبه گرافیکی من بشه گرافیکی من سر کردانن سال 1998 100 سالی روزنامه‌گری کردی بود هنگی 100 سال بریاوی چاخه روزنامه کردستان در کتبو از فکرین وقت پروژه از هن
emekdarên doza serxwebûna Kurdistanê ez portretê wan çêkim wek grafîk. Min rêzekî grafîk yên rêberên me çêkir. Yani yên wekî Celadet Bedirxan, yên wekî Midhat Bedirxan, Midhat Elî Bedirxan û yên gelek kesên dî û ser rojnamegeriya Kurdî. Ev mijarekî bû ku bala min kişand. Her wisa em bêjin min dwarê teknîkê de behs kir. Em bêjin ev grafîka ku nam dibînin lîthografîye ye. Ez xwazim tiştek dî jî bêjim ser grafîkê. Heta ku em gihîştin teknîka ofsetê tenê wek dîmen, dîmenê ku gelek cara ku karibû te çap kira tenê grafîk hebû. Grafîk wek huner, wek teknîk ji rojhilata dûr tê, yani ji Japonya û ji Çînê giştiye Ewropayê di sed sala 15 da û îmkanên mezin daye em bêjin hunerê. Karibûn bi rêya grafîka em bêjin berhemên hunerî jî zêde bikin û her wisa grafîk jî wek beşek hunerê serê xwe hilda û bi wê awayî pêşve çû. Lê di sed sala bîsta da dema ku offset hat kevşkirin û paşê jî tedî ev teknîka dijital grafîk hinkî xweta xwe hinkî xweta grafîkê sis bû. Yani wata em pirtûkekî dîrokî dibînin ku sed sal beriyan hatiye çapkirin ku têda ku dîmenek hebe ew dîmen grafîk bi desta hatiye çapkirin û ji ber ku teknîka fotoğrafê jî tune bû em bêjin sed sal beriyana fotoğraf tune. Tenê bi vê awayî dîmen karbûn ji aynî dîmenê gelek cara çap bikin û bikin nav em bêjin hem wek tablo an jî bikin nav pirtûkan. Wek babet xeynî erdnîgariya Kurdistanê, mîmariya xanî û avayiyên Kurdistanê wek mijar bala min dikişîne. Di berhemên resim da jî û yê grafîkî da jî ew xusûsiyetên ku wata kesek bibîne ku tafil karibe bêje ha avana Kurd in, viya mîmariya Kurdistanê ye, viya dergehê Laleş e û dergeh pîroz yê Êzidiya ye, yê mabeta Êzidiya ye. An evê hanê ku in ha were ev birca zembîlfiroş e û li Farqînê ye. Ev babetên bi vî awayî yani bala min dikişînin, bala min derê min çêkiriye. Her wisa em bêjin ev grafîka ku niha derkebe ev ya em bêjin nexşeya Kurdistanê ye û çawa hatiye perçekirin û bi van sunûra çawa di nav da hasiye hatiye hiştin. Ez qedrekî mezin didim hêja İsmaîl Bekçî û em bêjin vê grafîka hanê min sala 1991 da 1991 da min çêkiriye ji wî xatirê wî. Ez werim ser pirsa te. Yani eş û gerdûnî. Eş gerdûniye. Min çima wan portreta çêkir? Eş gerdûnî. Gelek wext bû min wan portre çêkir. Ev portre berev bûn. Paşî wek proje min got ka ez ji van portreta ez ê projek çêkim. Ji bo pêşengehê û paşê diviya min navek jî lêdaniya min got bila nav eş gerdûnî be. Ev portre çi ne? Ez rabûm li ser fotoğrafên rojnameyên Tirkan yên dema qetlîama komkuşiya Zîlanê da ew sernivîsên rojnameyên wan û tevî fotoğrafa digotin di geliyê Zîlanê da me tu kesî sax nehişt me hemiya qeland qir kir zanî evana gotinê Tirkan e çanîne serên me. Ev grafîka ku niha dibînin ser operasyona Enfalê ye.
ku ica ew fotoğrafın rojnameyên Tirka ew fotoğrafın zarokên Kurd û mêr jinên Kurd ku dîl ketbûnê sîr ketbûn destê Tirka da dema qetliyama Komkûşiya Dêrsimê da hûn zanin keçên winda lawên winda yên Dêrsimîya hene Tirk bi xwe gotin ku 7,000 Dêrsimîya kuştine Kurda kuştine li wir û bi hezaran jî winda hene van fotoğrafa da ew kesên ku êsîr hatine girtin hene ew Exodus ew reva mezin ya 1991 lê beriya wî em bêjin ew 8,000 barzaniyên nêr ku hatin tunekirin hatin winda kirin û ew jin keç bûkên wan xuşkên wan ku dû wan man yên reşkirîdayî dîmenên wan gelek bala min kişand ser wan xebitîm ser Helepçe û away giştî ser Enfalê xebitîm û heta em gîştin qetliyama herî dawî ya Şengalê min xwest ser van portreye bixebitim ew êş ew derd dê ku van ev mirov dikişînin min got hemûya bigînin bahf yani evên hanê hemû ji ber Kurdbûna xwe carna Musulmanin carna ne Musulmanin êzidî ne carna Zazan e carna Elewî ne Musulmanin carna Kurmancên carna dibin soran lê xala wana hevbeş ya hemûya ku ev zulm ev zordarî li wan hat kirin Kurdbûna wan min hemûya anî bahev birêya van portre îca van portreya me bi rej şekil bi komirê komir materyalekî ku materyalekî gelek hêsan e yani ji merv ji dara çêdike hazir tê firotinê nizanim yani ji krîza Yunanistanê bû an ji meraqa me bû min got rejî xwe komirê xwe ez ê xwe çêkim û ez rabûm bi şaxên darên zeytûna û yên darê tuyê û darên hin darên dinê min rabû ez teknîka çêkirina komirê hîn bûm ev komira ji bî risim çêkirinê ha û min ji xwe re komir çêkir min van portreye hemû bi komirê çêkir û em niha dîmenên pêşengehê dibînin ku em bêjin pêşengeh di salonên wisa da çêbûn wana beşekî berhemin ku qas kî nemî dîsa wana bibînin yani hebehebo em ê berhema bibînin îca navê êşgerdûnî lê danî ji ber ku rast e malekî agir pê bikeve derdê wî ye ew bê mala xwe dêşê lê min got ku li dunyayê gelek miletên dî jî ku hê ji wan nehatiye ku dewleta xwe ava bikin ku bin destin ku gelek cara em bi xwe jî bûne şahidên komkûjiyên wan min got van portreyê ev 108 portreyê Kurdan ez ê vana ez ê bînim vî navê lê danim ku êşgerdûniye ku ne tenê li ba me Kurda heye lê tevayê cîhanê jî heye lê wek Kurd ez behsa êşa xwe dikim êşa miletê xwe dikim Belê berhemeke te divê pêşengê yek din jî heye installation sazkirin navê vê berhema te mêlav e mêlav çi ye tu dikarî ji me re bi Kurdî behs bikî ji ber ku pirsê me pir in xweska çi jî bihata yani dîmenên vê installationa hanê jî bihata niha em derbasê êşgerdûnî bûn yani min rabû van portreyên hanê
ku em bêjin vana bildayawan 22 santimin, frayawan 30 santimin, yani kağıdın al siseye min ani servana çekir o dani keka hevdu. Ev installation hal lweder nava ayvani da nava saloni da ya. Peşi ez navi ez bahsan navi kim an peşi bahsan installation. Tazani. Baş. Ez bahsa installation. Çiyem çava çekir. Min ani penci hep kupa çekir. Kupin geometriye. Kuvana mazmewan 20 santim, 20 santim u 20 santimin. Çavkam zanın 6 rin kupa hene. Mi penci hep kupa çekir. O min ani ev portre kumu estxabidim bisala yen enfala ye barzaniya ev paşma yen barzaniya. Yen agire ye dersime ye şengale ye ev rava mazın ya 1990 ev portreym kum bi komre çetkir bi rejim çetkir min ani ser rivan çıkam zelqat kupa zelqat mekir vaki quçek o meviyad ani ser min kağıdak danil arte ser khaliye o min ani axe khaliye axe min ani رشان سر کاغذ و وان کوپی خواجی وک قوچکی دانش سری ایجا ملاف که داره دکت گوتنام ملاف میجی نزانم وقتی که ده مدیا جواکی دا از به مجارک حسیام کو هجا فخریه آدسای کل دیاربکر درجی خلکی درکیه و ادیتورا کووارا زارمای بو برجی هفکاریا ام به کوواری راهبو یعنی مجوارا برکچیکیه اوی بحثا مجارک تکش بحثا مجارا میلاف بالا میکشان وقتی پاشی گلک وقت در باس بو وقت پروژه هشی مدا شکل پاکستان ev gotinin ku heja fexriyat say bahs kirbu ew hat biram icab got disa bi wera bişewrim ka bra jardiş murabe ka efçiye çinine milaf çiye demal ciheki kesek were kuştun an şen kes werin kuştun خلکی وی دوره جبو بیرانینا وی کشتی هانی آنجی وان کشتین هانی لویجی کو هاتنه کشتن آنجی مرنه بکورا وکی آبیده کی کوچک چیتکن جبو بیرانینا وان کسا یعنی تناف خدا خبر دادن آد ویژن هانی و میلاوا بیوان کسیه ev gotun jburti o gotune ki ambejin hatta dereceki heremiye devera merdine o paşel pe hasyan vata مناوی میلاوی وی برهما خدانی و هات و شاندن و مبحث کر و فقری خانمی جی بحث کر پاشین په حسین وای کو نویسکاری ما که انوار قراهانجی کتابکی ویه بناوی میلاف و جبری با کتابکی ویه به کردی و ناوی میلاف جی جورت. بله. وقتی ما هندکه و پرسیما پرم از خوازم هنکی بلز زو بکم و از بارم بلکی پرسیت مشابهان جی هبن هنکی بلزینن رزدار سرهاد بابیر. لگورا قادریم بلوگاتا یا تیرو تجاک ناوی هنر و رامانه حتی نوع 8 بشنگه هیته سربخوات چیبونه و 7 جوان یونانیستانه و یک جوان جی سویده بویه و هر وقت بالصدام زیادتر پیشنگهن قومی آنچه تباهی بویه گلو تیبو خواستنا پیشنگهن خواه ولات خواه لکردستان جی چه بکه بکرتیج مر بحث بکه
بێگومان یعنی منێ بخواستا بێژم پێشەنگەیەکی تەتوانی چێکێن دیاربەکرێ لە کوردستانی چێکێن یعنی پسکە ئیمکان هەبیە من بەرهەمێ خە ببرال وێ دەرێ ناو مەڵەتی خەدا هەر تەیر بەڕەفی خۆرە دفڕە ڕەفی مەژی کوردبوونامەیە کورد مەڵەتی مەیە هەناراپانی شوێنەی خەڵکی خۆی بدەم. بله. پرسک دن اشته بکم گلو کرد وک ملت جبو هنرا شوکاری حاضرن هی دولت ما یا سربخوا ما آبانه کریه و لبا ما نه آریستوکرات و دولمندین کد خوازن جپاره کولکسیونین جوانبندین بر همین هنری چه بکن هنه نه مزاخانه نه گالریه هنه مروها نه دیروکوان و نه رخنگرین هنری هنا وبكار من برهمين هنري أناليز بكين ورخمة بكين وان شرطان ده هنرمندين كرد بكيجان عقلي هنرا خدا عفرينن تجكيرا ونشي دكي وشما والله هي راسي بجن بريا حمود شيش بيخوشتك يعني از هنريش بيخوشتك باشي بيكمان بيكمر بخوازه يعني از كردم وكرجي يعني اجي برا في خرا طيب دبي بفرم كرد دبي يعني كل سردما مدى لجلك باش شام ده هدي امكاني وانا هنا بخينن بيغمان هي دولتها ما تنا امي هي دولتها كردستاني نستكنن لبني جبوي آواكرنا في دولتا كردستاني دوید دوزا پیروزدا وک هنرمند ام جیهنه امی به هنر خواه مل بدن وی دوزای امی بشکری بدن راسته هی ام بیجن دناو جواتا کردادا ام بیجن قدر هنری تونه یعنی هی نظامن هی فرقا نبرا آفیش و برهمه کی هنری دا نظامن و نرخ نگری مهنه نه دولمند ما تجار بیشتر گوتن کاش هرم شپارا پیشینگی که هنرمند کورد شپارا رسمی که بستیم لنویسگاه ها خدا لقینم آلمالا خدا لقینم بیشتر اف برهم تنیر با من هیا ملاتی خالقی مساکر با من نینه لی از خما ویتشی ناخم روزا خانم یعنی از شرکیم و هر از چیک باشه که من از خوازم من نویسکته به ناو کرتین سرساله ده بلوگاته ده خواند از پردلشاد بوم به هلوستاته لی پرجی خبنیم بوم به گازناته تلور گلی و گازنه خواه جمعه کردان دکی و تدبیجی از ایدی تو کسی دیار کرنا برهمه که خواه نراحت ماکم تدبیجی کرد جبو هنر آمن تتشتکی جمن ناپرسن لبامه نرخ نگیریا هنری هیه نه پیوانین جهانا هنری و نجی دیالوگه که هنرمند داره و تگوتی السلام به که دزانم و تبحثا پرسگریک اندکی تکاری نکی زلال بتی و پرسگریک چنه ابیا نویسک من بیجند بلوغا مدا سه بلوغی من هنه بلوغا هنر و رامان یا به کردیا کرمانجی اف 13-14 ساله هیه جار نزد نویسینم د بلوقی دا من او نویسین خوین کو بلاولا بوند مالپرین کردا دا د کوارین کردی دا وانا لور برف کریه ایجا مثلا قطعی سرسالی چیه وقتی که یا از ایدال بوم ایدالیست بوم از ایدالیست بوم گفت از هنرمندم که از وسوق دیاریش نویسکارین کرد را هر وساش کش کو برای فرا از وسوق قطعی سرسالی از رسمه کش از گرافیکی خودش وقت دیاری ومدشاند اپی واجو سال 1970 شتکر حتی 2006 یعنی نزدیک 10 ساله هر سال من 15-20 کسی را مقرطاتش مش دوستادی و گلک زیاده تر من بیاوای برهمین خوی اورجینال من ناس و دوستو نویسکار و کردار شاندیم
yani me bes tam çi bu mutxes bira Kurd bi hunerê ra em bêjin bikevin têkilê nas bikin bira bawan hebin bi vî wayê bira em bêjin hunermendê dî jî nas bikin bikevin nav diyalogekî lê min dît vayê ku ez şarşim yani min alaqekî nedît ku bira yani gelek cara ji min ra em bêjin mesajekî nedişandin ku vayê qet kiştiye destê me spas lê cama sürprîz şê dibin pazar beryana hevalekî ku ez navê wî nebêjim em Mehbûbî nas dikin nivîskarekî me hêja welay nişkava ser messengerê fotoğrafek ji min ra şand resmekî min bû berhemekî min bû ji bo min gelek sürprîz bû çarşivek kirî bû û pir xweş bû dîmen ji ber ku min kêleka Alaya Kurdistanê bû yani fotoğrafekî de hem berhemekî min hebû kêlekê jî Alaya Kurdistanê de liqandî bû cara pêşî piştî 16 sala got welay vay berhema telefon min te ji min re şandibû em got ev te ji min re tiştekî got te ji min re got ku vay miştera şantiye ku gîyiş destê min ku na wala got tişkî nabe vay niha got dîsa ji baş e yani piştî hevqa sala dîsa ji baş e mala te ava dîsa بله دسته پرس هبون تماشاوان یک جوان رزدار سردار روشان از بارم پرسی بو دبجه مدیمانه مگلک تابلویت دیتن ایشو گردون و ایشو جان دبجه گلوه نین کیف و کن تچدکی هنه یا جی کیف و کنجی هنه تشکرنه از جی پرسک لسر وزه ده بکم جبو کتو هر دور برسلینه لوکم زانن ده خواندنا و نسازیه ده آناتومی جی ته خواندن و گلک خواندکار و نین بلاش تازی جی ساز دکن تابلوین تین دوی مجاره ده جی هنه ده تزانه ده موزیکا کردی ده اروتیک و ده کلام کردین ده پر هیه لی دوی و نسازیه کردی ده چاوایه تما يكوها تابو طبلة كلاشك تازي دي منك اروتيك جلود جواتا كردا ورا عجباندن طبلة يكوها ورفلوتن لمالين كردا وردا الخاندن بري بسا روشان درامن بله سلامكي روشان سدا روشان جبوي يعني جبوي چارپل مدیای مخص او برهمن منین کو به کردارا تکلی دارن حتی درجه کی مخصص زوانا بشینن بگومان برهمیم گلک جور به جورن یعنی از دیمن یونانستان دشیم دیمن یونانستانه یعنی تشتروانی آنتیک شد کیم دخوازه اوانی شد کیم از رسم فیکیا شد کیم چه دلم چه بخوازه شد کیم هر روزا از دواره رسم ابستراکت است خب يعني إجا سر برصته رضا خان بيقوم عن رسمي من تعظيم عزيزي هنا وشكو أكاديميين دولة ديمقراطية تا نين أمبيجن ثوقراطيك وكي إيراني أمبيجن فيات درس المجبورية دات اليدا أم موديلات شتكن مدل تحسینه ام شکلن لاشی مروفا چجن بن چمیر بن بیم باشیم ببن گلک تخبتن سربانا خباتی من جی ویواری دهنه یعنی جی گلک چه کریه جی بشکی هنرامه یعنی بیاش شدکن وقتی که کوی امکان هبه مکارن برهن من کردارا نتکلی دارن زانی کارون وانا نشان میدن که وجی قدرک بله بله گلک پرسندنجی هنه یک دن حوال اگر کاربن حوالن تکنیکی کاربن در خنسر اکرانش بان ببینن پرسکی برای من آمد شلیکر سلاوی فجرات شنم هبو قلت بمخي قلت جواتا كردار رخنا جيرن كي من انجينين اول لقاي رخنا جيرن هنري نهاتنا ازانكو فرحات بيربال باشور كردستاني لو هنري خلديه لي من نديت كل سر هنري دنفيسنا انجي سر برهمن هنريين هنرمندان
بيجن شروفي خواه رخنين خواه هنري بيجن دنويسنا از لقى بتشنا عطمه اكي ماسيا ما يعني وكي ملات رخنا جرين هنري تنم بيجن هتانا جلك رخنا جرين يونان وديروكوان هنري يونان سر هنرا من نويساند رخنا جرنا نويساندنا تتني خواه نويساندنا بمراه ببين چه بونه ليه متخص كرجي بتشافين كردي البرهمي من بنيرن ليه كنت في واردة بيجن كاربن عندك بيجن سبور بن دمامه پر هندك ما از خوازم پرسک داوی لسر روشا و نساز و رسامان دیاسپورا وقت زانين قالك دولمندين كردا هنا ودمالين وانده برهمين ونسازين كردا نينن جبو دولمندين كردا وكي دولمندين خلقين ولاتين دن البرهمين ونسازين كرد خودي دار كفن ومالي خواه ببرهمي وان بخملينن مروف دكارت شبكه اما تودا ديار كرني مكاراني بس امسر تكسر نكت مرخنا جيكر وبرسك دنجي او جبو ونساز زين كرد لدياسبورا خو بدن ناسكرن ودنجين خو هنر خو بكردستانيان بدن بهيستن وناسين بلاتفورمك هبش هي هگرتنا به چبکرین پسکریک چنه چوا آباب به تکلیه و رسامان ونسازان به کرد به هفره هی تنه پر بکرتی اجبر کدامه حتى درجة تكلية ما بهبرة هي يعني تديت مر تكليدات نبرة إيميلا ما برهمه هاف الناست كه هبه بينين هاد خوينا بفيا واي هي حتى درجة يعني يمن اتزانم کو هنکی کردین کو پرانی وانج کردستانا باشور روجوانه یبن خطی لالمانیا کوملک شکراوا کنه بناوی رنگ آرت و هر وسا اميجن بري حمد شتي تفازن بيجم كل كردستاني والدياسبورا مازنيا كردا بالصدان هنا مندن كردين جهات يعني كو هنروان نكيمي هنرمندن ولاتن دينه كنا دافرين هنرقه همان اكاديمي خندنه ما مستوان عيني بونه او جناب ليفل تفجير دانه دافرين نكيمي وانن يعني از ميناكا خلقي بدم ولاتي خلقي دا ارستقراط دستبيكي دا باشيشي دولمنت او برجوازي وان جبوي خواه کلکسیونا جوان بندا آباد کن جبوی کیف آخواه جبوی جبک اوش هنری هست کن کرجیه بکبن نوی پیواجوی هیدی یعنی افیا مثلا پرورده کرجیه بیجن انا بیل خلقی بدن که خلق شکلیه و اویجی بکن و لما بیجن ارساط بکرم کاربون هنرمندن کرد مل بدن پشگیری بدن لوبيا كردي وخباطة دوزا سرخبونا كردستاني بيجن لوبيا كردي كاربو هنرمندي كردا نشان بدانا پیشنگاه چیکرانا بله دمامه قضية مذكرن بساعتها سر هناك صحبات بكن وأمي بخوازن جي لسر صحبات بكن أمي بلوغاتا تعقيب بكن شو هبالن تكنيكير خستن بلوغاتا لينك بلوغاتا خستن شاتيجي جبوكو تماشبان ببينن أمي الوري دي هنا راتا ببينن وبخوينن وسيبدارم كو تماشبان ما هنا كي ميلاوان لسر هنا تشيبون هنا فرز دسريوان تشيبون وإيماجيده أم قالك إسباسياتا دكن جبو بشتاريات يا برنامج ما وجبو تماشبان هجاجي هن فرسي وهاتن كرن أم نجياشتن وان بخوينن آجي وان ببرسن لقصر منا نرن دمامه قضية وأم قالك سباس دكن مالتا أبا استواش و سرکفتنیت کارو خبرات دادن کن رزدار سرحد باپیر
ام برنامه خو بداوی دکن تماشاوانین چارپل مدیا سپاس و مال آواج بو و ایشه بلما تماشا کر حتی جاره کدن بمینن ده خیر و خوشیه ده دما و خوش دلوا گشت سپاس داری چارپل مدیا من گلک سپاس روزا خانم سپاس جبوته جی گلک